afternoon, everyone. How are you all? I'm also fine, thank you. Okay, today we are going to learn about domestic animals. Okay? Okay, let's start. C-O-W, cow. Cow भनेको के हो? गाई. Very nice. अनि गाईले कसरी कराउँछ? Yes. D-O-G, dog. Dog भनेको के हो? कुकुर. कुकुरले कसरी कराउँछ? Okay. H-O-R-S-E, horse. Horse भनेको के हो? घोडा. घोडाले कसरी कराउँछ? Okay. P-I-G, pig. Pig भनेको के हो? सुँगुर. सुँगुरले कसरी कराउँछ? Okay. C-A-T, cat. Cat भनेको के हो? बिरालो. बिरालोले कसरी कराउँछ? Yes. Okay. G-O-A-T, goat. गोट भनेको के हो?